Классымда 21 окуучу. Күндөр өтүп аяктадык окууну. Бекбол, Айкөл, Узак, Аруке келе атышат окуучулар таланттуу. Кече гана босогосун аттаган, окуп бүттүк. Алипе
Азаматчылар балдар, юбилей, сеянкелер, барлығы жақсы көрсөтүштү. Bozum senegen, arca beşik akiyanға теңелер, ат бешикти кирпик какпай термеккен, аман болсун бул жашоодо энелер. Эни деген бир өлчө керемет. Энелер текелебин эчбир күч, бардыгы сене бардым. Керемет. Энелер урмасыга бөлүнүп. Altın apam. Altın apam, Cankın apam, mağazına teksin. Nazik apam, Sıkkım apam, mağazına daim gereksin. Beni bağırtıyorum. Ben emri çarkan, gelecek kamanına apamam kucaya sat. Kundur tundur kotor, merim tobu öttürgan apam men baksasep ererege jetkir. Etekeni uqpagan, doskaga da chiqpagan, kedi o'tirib partaga, uxlayapti buqtagan. Aqiyaq, aqiyaq, aqiyaq. Akta kuyap, akta kuyap, küçük, ayağısa, ırgıslar güp, aynı abone ol. Akta. Akça deb so'ragan qistavuz qo'ygan apasini bitta kelar Keleli kechki uyimdan yotib turib uxtagan, telefon tiklab sergashga qo'ng'iroq tortib uxtaysan. Aqiyaq, 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 aqiyaq. Qilib qo'ysa baqa, qiyqasin bodaga, qiz anasi bo'lsancha chug'ov paydo. Aqiyaq.
Oyuncağında tiyserin kızlarga, andan ko'ra жақсы okup jetiş жақсы balarga. Akıya. ынтымақ болсын бұл жағы қолқамашып кетейік Жақсы бүтін етейді. жақсы етейік Жүрөлүк биз бирге багыт кошкан, башталгычтан билим алып баштаган. Мына биздин мектептеги өмүрдү, окуучунун билимин жактаган. Биздин мектеп мени жактаган, биздин мектеп мен өзүмдү мактанам. Белгилеп таштанар бир баланы, мугалимдери бардыгын жакшабаган. Бүгін бізде чоң майрам, бұл Алипе майрам. Акылай деген атыма, ытамгазыга тышканны рыстуу болупсуң ойсом, иманды узатып, келечекке кадам коюп, ышкырыктуу болуп, спортчу эже болсун дейм. Ума деген атыма ытаңаты катышкан эгерде менен космоско учкуч болуп кономун Ытамгазына катышкан карасаңар аяқты ачып жатып берипти, көзүнө жаш алыптыр, аны көрүп турду деп. Сол менен колунда чоң жаткан бирисин, синара шопун эгендей чанын кыргызсың. Бик айтып. Мен атым Арина, атаманан баштап айтып өттүм. Акыл асыл, сөз асыл. Ата-энем Алипем, ардактарым, жакыным. Бұл деген атыма абытым кыз баштамага бактар битти жанында бата сөздү Музыканы